asik deh ini cajama. So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel L Boys. So today the content will be doing a behind the scene or a vlog on a music video album which is Kokborok. Okay, so today I'll be speaking with Kokborok and sometimes I'll be speaking with English too. Okay, ini ang vlog khai tongo kaisa Kokborok video album ni bagai 2020. So nai tong di tabuk thanai aro malai ni dolog bai nang kawan pore jeng matang malai. So keep watching. Hello munnasa. Khoitan ma khoitan uma. Bye bye. Reading tong tabuk thanane bol thanne shooting also. Dai kalena hangai lamo clip Nadita interesting naita bono abos biti. Jadi majak. Tom tijak reflector camera tripod yang tong gadi bai ka gimbal tijak yang. Reflector please. So gar bai tham chalte. Ta gadi wa habjak grading hai kon hare mane o bang mane. Enggak tabuk Tanai oh location katal video katal ba location katal aram nang nang bagaimana so kita mau dori like aja चलते चल मौसम भी इतना अच्छा वो कौन देखती है डाल देते हैं वीडियो में था था यो नर वीडियो रख चाचा बयान नहीं तबो थांग तंगो के नanya tapok di yang description link di nai ke ba tabok a jaga thane ma laisina jagao direct ke sing tau sok pai kyara ke sing yang nai yang camera set ke jong yung ke jagao nai thona ni ji ke ta sing gimbal set kai na gimbal set ke ban pore like set na Oh nang bai gana ke tong na mo chung mani jorahan Hey, take on la besio. nani nangka asik deh ini katangma asik deh ini akong thai kalayo drone camera hang da bukha akai saman kai double table ko ha ke thepai ke ta chari ke pai kala habo ba class money iko watini hai ka tong lai ni ko lasi jakta kina kata lasi jak gitu kayak mukhang to phunu ya makeup khai ma di i 어그 발대 어그 그렇잖아. 하게 살 그렇잖아. 이거 내가 너 링크 가지. 액션. 컷. 이렇게 와티니 거 타거 깨본 거 같다. 파분 같다. Zainnya deh, wati faisal staseng basal ajak, iko nanya di, wati pene kelai tunggu gadi sakawo, ke sakata tebo kelai tunggu iko, Kwbangma. Gan. Skuti betang mana beko sati kedai, Nggak tahu seng next location tangi tunggu. Nggak next location onik interesting nai, tui doko amo, tui ni sudrok tunggu biris ni sudrok, so kalau tap tong nanya di, kalau mau ke makeup artist, ke ukur mau kanza kamu, bukan nanti kun sana ya. Kita sing tanai atau tang. So Sopika, next location again, another location. So our bridge above the pond. So okay, I'll be doing this. Okay. Kwbangma Emang So di botong tengah jaga atau location ketal na yang ban
So rasung ini soi tongo ang episode wise punungnai mane day 1 day 2 nai ngai iko nok like bori ya selbo khaya tomai khaya iko ini mokhang kolom di phajak ekdom saltung bai chalte kabhi kabhi chal angke ternai recording khutung homle nalisin cameraman no bake video shoot khlai dongbo bolong bolong no kharai so sini actor by actress inka brise basajak tegese cameraman director cameraman sonkholawa habjak bo ni bagai goko sin logerok titi nei masa tongo ang paye bong hajo bo wani ma khayu ni tamti kisa zoom khlai phunuga no cameraman no ani cameraman gam sa hunge ek pore tam sasinan bono so because an actor by actress. So after long decades I was back to my YouTube channel. So today we are doing here music album music video that is in our village. So location is Teliamura Mongol. So if you like the place and if you want to visit, you can contact me. Link below description to my Instagram. Okay, that's all and keep watching till end. Anh bắt ya? Ơi mang này, mang này. Ơi nó làm cái gì là mang thun ta của nó đi thân này. Anh tay left hand đi. Lock. Oste duk. Oh berisik cerita ya, salah cerita gitu. Oste. Nang kasih ke. Ya dong batas sini. Orang pun. Oh yang kasih ini kok, damage. Hah? Yang tadi yang knock aneh sih. Knock background on deh. Ini background kayaknya. Apa background? Oh kayak yang nah sih. Yang nah deh. Wih, अभी मेरा बारी है। अरे, बागलाई थाने। नहीं। बिहान जैसे सिंचाक दे। ओए थाने दे mana? बिहान जैसे सिंचाक दिमाग लांgan YouTube ओए। Ini main kajian antu. Bisa थाने? Bisa. हो गया, कितना मन दे है? Salman Khan bode. Hanggarai wasungsa. Titi sado. Hah? Titi sade. Dilagam ajo. Ada no nesin budur kana. Kana thane ta. Jaban na maki thane ke kana thane. Bos tabang tuh. Aku na mane kana phasur ke acha jagre kana. Last moment ke kiss kali ata. Chala. Express nunggu ta. Simple है परा. tik kisah गाना बुंदी. मने tiksa मने खुशी सोगती रहो करिता. tiksa गाना है ता. आता बहुत चंदो सिको. Last moment ke na. Oh nang bay gana ke tong namu cuman joraham ya kepalham ya nang bay hak caleng nani nangka asik deh ini katangna. So finally tabuk para sampai ya, almost finished. The last scene ini bagai, ini vlog mana ini bagai. So next day on the vlog ini, so naik tunggu, bye bye sab, ani YouTube channel L Boys Vlog.